Spoštovani in spoštovane, prav pozdravljeni v športni dvorani. Na Polzelihe čakamo na začetek lokalnega štajerskega derbija. Tradicionalna nasprotnika pa Hopsi Polzela in gosti iz Laškega ekipa Zlatoroga, ki bo nastopila na srednji postavi številko 15. Kapetan Miloš Milkovič, številka 1 Žan Rodiškar, številka 3 Petar Kusovac, številka 7 Uroš Zadnik, številka 9 Rems Barič, številka 10 Đorđe Lisica, številka 11 Imran Poluta, številka 12 Urban Turnik, številka 13 Mihan Lapornik in številka 15 René Jakadovnik. Trener gostov Aleš Pipan, pomočnik oziroma uradni predstavnik pa Stenko Lipovšek. Domači pa na srednji postavi številko 20 kapetan Uroš Kodler, številka 1 Chauncey Collins, številka 2 Andraš Rokenja, številka 10 David Stener, številka 11 Ivan Držič, številka 13 Urban Bukovič, številka 15 Dejan Čub, številka 18 Sebastian Morse, številka 21 Mitko Drgan, številka 24 Tjaša Roškar, številka 30 Andras Stropnik in številka 31 Milko Vasilič. Sodniška trojka današnjega srečanja vsi prihajajo iz Ljubljane. Blazo Bačič, Goran Grbič in Srečko Savič bodo vodili današnje srečanje. Tehnični komisar pa je gospod Aleš Kamnikar iz Ljubljane.
Prvi petorki obeh ekip za goste bodo začeli številko 7 Uroš Zaptinger, med Spanič 11 Imran Polutač, številka 13 Mihala Prki, 15 kapetan Miloš Milković za Kopse, številko 2 Andraž Šlogelja, po številko 11 Dragan, številko 24 Jaša Ručkar, 15 Dejan Čupin, 31 Milojko Vasilić.
Pamiętaczki zamieszczone mikrofonie. Lasciano prova Neizbach. Veniamo davanti Orsi. Maklop, Nick Dragan, rimane plaza, Nick Dragan. La partita qua su quella, Chelsea Collins. Mirko Vassilic, šesta točka. Urosati prva osnovna banka. Veniamo davanti con Stiana Slovenia, Marko Vuković.
Druga osebna napadka. Zaživota na dlug, Sebastian Morse, 2 prostamenta, Uroš Zadnik. Kapetan Uroš Zadnik širi štirce do konca prve četvrtine, najavljen je pri gosti, na parket 4-3 Petar Kusovac. Urban Vuković, prva osebna napadka, 2 prostamenta znova za goste, opet za kapetana Miloša Nikolića. Urban Vuković, prva osebna napadka. Michal Pornik, prva osebna napadka, to je treća osebna napadka gostov u prvoj četvrtini, 6:40 sekundi do konca prve četvrtine za domaće.
Ricominciare prova četvrtina tekme Epica Kroga, Lige Nova KPM domaći vodio s 23 proti 12, 8 točki Novacinić, Sinan Chauncey Collins, potom Uroš Guldanik, Jakšo Rutar, Vedo dao Dejan Čuk, to su strelci domaći, pri gosti 3 strelci, 7 točki Karapornik, 3 Uroš Zlatnik, Vedo dao kapitan Miloš Miković. Torino che possa okay. Hey, una vado. Let's play now one transition. Okay. Transition on 4. Okay, transition on 4 and they trail. So it means that Gondar is alone. Gondar will be alone, or this guy who's our 3 who set in screen for 2. Da, ovaj pa finta, glavu njega i Kovac nije špir, okay. If there is nothing, let's play one more. Right, I mean, centralni team could die. We put everybody on their position and play middle pick and roll. And you will look, somebody will be alone. With Zadnik, we play pick. If somebody asks you, you can play one-on-one, okay. Hey, now, when we play fist, there is just one thing. Don't play fist in the direction of the middle. Let's go, hand off and play away from the middle. Ej, pa vidi se zdaj Darko Chauncey, ako šel v pik, on čaka, pa se pomakne, zadrži malo dribling pa peto prodoj. Ajde, vidiš ti. Ajde. Torej smo pred začetkom druge četrtine tekme Epica Kroga, Lige Nova KPM, lokalni derbi Kopsi, Zlatogor po prvih 10 minutah plus 11 za domače. Uroš Guldanik pripravo se na napavka. Urban Guldanik, prvi točki, potem posebna napaka Petra Kusovca, prva menjava v domači vrsti Nevaja Blaza, Milojka Vasilića, napaknik se vraća Dejan Čuk. Miloš Miković, četvrta točka, opet 6 napaka, Sebastian Dorse odvaja na klop, mjesto njega napravljen treneraš Rokinja. Posebno napako, prvo penalno Sebastian Dorse. Piković, Miloš Miković.
Ale pasy z serca, Urban Bukowicz, ten ciut, że to ta toczka. Sekunda napada za Tomaczem, miała czas koniec statu, a parkiet zaczęli Dragan. Prvi točki odlično se da napaka menjava pri domačih, a parkiet številko 11. Ivo Držić, na to Uroš Godar, dodatno prosti met, Urban Bukowicz. Mika Lapornik, desera točka. Urban Dubnik i odvaja na klop, mjesto Vega na praktički vidimo 11 nova i Brown Polka. Sedam točka, Berčuk.
Na pauze. Če ne bojo bavno, pa čuti igramo trojko, igramo pest, ali pa tranzit se s tem, da če prijete ven, če je tukaj igralc, lete njim, pa nazaj gre. Evo, tako smo vadni, okej, prav je isto, na Laporniku še zmeri gremo več tem, okej. Drugo se vedno, ne pa eno sam, Nik, v skoku te nimam. Skok te hočem, zato si rod, okej? Ajde gremo. Ajde gremo, ej! Ajde Roki, ajde! 3, 4, Najvišja vrednost domačih plus 13. Nitrajna druga napaka. Miloš Viković, druga seka napaka. Gosti so že izpolnili bonus, 4 posebnih napak, prav tako tudi domači, pa Sameta in Motrčič. Urban Vuković, druga seka napaka, zapravo Sameta, Lapornik, premenjava domači vrsti, Urban Vuković na klop, da prati Sebastian Morse, menjava tudi Petkovski, in to znova Matudnik, na klop kapetan Miloš Viković. Sebastian Morse e pa assistenza da Dela Ciupa di Morse na napaka. Iz druga Imran Potar, la prosta metà Ciupa.
c'è Vera Ciuppi, la colpa della una pausa Vera Ciuppa, la partenza marcia per Kovacic. Jelen Kovacic, Università della Pacca, nuova prostamenta, Napoli. Nei fai per il tocco sembra una pacca e non mi questo secondo per la propria capoccia Sani quando ora c'è di fuori la pausa di Pod blizu, sam da se razvije. Druga stvar, če gre v prodor, kaj bi šel to pomagati s vrha dol, vse zadnje. Let's go. Igraj 3 brez klicanja, jasno. Okay. S tem, da je prva podaja dej na borca, ali pa če boš ti igral, ti ali borc možda igra tole. Pick and roll, Vasko, ostani violini, da imamo spacing kot trojke. Okay. Vasko 3. Vodi ti zdaj igraj petko. Evo, rolaj not, okej. Da imamo bal tebe na popu, če ni nič, pik. Ajmo, gremo. 3, 4, ajmo. Tretja osebna napaka za Vaksinića. Na prostime Pavlović.
Ivanović, Chauncey Collins. Urban Turnik, tretja osebna napaka, na prosta meta za domačega kapetana Uroša Dublerja. Menjava pri gostih poškodba Petra Kusovaca. Petar Kusovac na klop. Na prosta meta za domačega kapetana. Na takih pa štrikovanjenja Žan Budišter. Uroš Dubler, neka dopuška, domaćega kapetana.
pretorna domači, Čanci Konec, Balban Vuković, Jašo Rotar, uložno za njim Dejan Čup, prvi napad pa za goste iz Lašćega. Urban Vuković, tretja sedna napadka, pa prosta meta, Vojvod navolio Urban Turnik. Michal Lapornik, tretja sedna napadka. Imran Politak, tretja sedna napadka. Next Barić, druga sedna napadka. Next Barić, tretja sedna napadka. Dejan Čup, prosta meta.
Urban Dudnik, 14, napaka. Ma prosta meta, kapitan domaći Boružgolde. Sema točka domaćega kapitana Menjava Prilovsik, napadač Kalića domaća na streći na štirko 19 prvi. Jaka dobri. Menjava drugi domaći Vrsti, na paketu Ivo Držić, na to domaći kapitan Boružgolde. Andreš Rodilja, druga sedma napaka. Kako je, Janke? Ulaznik, osma točka. Delčuk, treća napaka. Menjava domaći Vrsti, Sebastian Dorse, napadač. Vasilij Konec na klop, napad za goste. Ivo Držić, prvo sedma napaka, prosta meta, Migal Prvi. Okej, njega na kopke se bo izgubil, grejte ga. Drugač pa če bi si igral 50 pomoči, še enkrat, pridite ven, na 50
pa da bude predvsem pa igrate nazaj, eno pa nazaj, okej. Pa drža široko ga odeme samega, sigurno. Ja, zdaj se lepne same, to se pravi, da je tu. To je bolj same, gledajte, ne, ker se ne bojo vam, pa bomo sam čuv. Okej, odigraj mi prvi napad, odigraj pravo, s pikom. Ajde, Pati, ajde. Ej, meni je presejno. Jer zvoni kao pik, okej. Ajde, 3-4, hop. Domaći Vogel 9:40, napad Zakoste izvlačila. Sebastian Morse, druga opcija pokazała, a same Kamila Lapornik. Dla 20-rocznika Lapornik. Ivo Držić, druga ocjena napada. Zaprasna meta Zakoste, Zajko Miloš Miković. Šestnaestogledačuk, prvi strelec domačih prihodskih. Neučinkovitejši Miha Lapornik s 25 točkami.
Korećanka na 16 minut, tekme trećega kruga, Nova Arena, domaći Jumanskija Pasta i zaostavljanje 2 točke. Od 30 minuta. Dejan Čupa! 18. točka, Dejan Čupa, četvrta osebna napaka, Imran Podotak, dodatno prosti meč, Dejan Čupa. Da mi dao ti tiket. 19 točka, Dejan Čupa. Prvi spoštovano občinstvo, danes teden, torej 16. decembra, nova tekma in sicer tekma 10. kroga lige Nova KPM Komodu v športni dvorani na Polzeli gostovala Primorska, Ljudova Arena seveda. Imran Podotak, petra osebna napaka. Dobro stavljena, Sebastian Dorse. Četvrtonočija, Sebastian Dorse. Od 17 točki na napad.
Sve je tu da lepo prođe. Na meni, da ti ga bio, daj to ti. A te se, ajde. Gdje stavamo dalje? Anjela, ti. Ajde, jedna, tija, dva, tri, čini, pet, šest, dajde se malo ti treje, malo ti stvari. Kako situaciju, ovo, sve ti, drugo malo, malo. Pa 7 minuta se ne plaća, ej. 7 minuta, 3 gledamo, sve nemamo i dan. Sve neki. Razumeš? Ti si malo skupaj, pomoć, kaže, da komunicira glavi. Da tako je piku. Jer evo ga njel, ajde. Ajde, ajde. Andrašovija, treta psina. Sebastiano Marcel, vamos dar o seu ídolo, Sebastiano Marcel, que para, problema na bola, Sebastiano Marcel, a partir do banco Puig. Osila napaka, Ljubko Vasilić, četvrta. Štiri minute cigle 54 do konca. Derbija, štajerskega derbija, tretjega kruga Lignova KPM. Hopsi ima prednost 10 točk napad za goste iz Laškega.
Sebastian Morse. Na krok Heinz Babič, 4 minute i 3 sekunde še do konca. Še jedna menjava. Urozadnik na klopa, najmoćniji strelec Večanja, Miha Pornik. Nominiamo domaći gosti, nego je aplauz za Urbana Vukovića. Na parnici vraća Dejan Šrutar, 3 minute 25 do konca. Osigno na Pakov, prihod 2 minute, Kusovac, njegova treća osigna na Vrlo tjašo da dimosljena parta. I sicer prva zadržana Budiškarja, 2 postavljeta, Tjašruta. Domaći
današnjega srečanja. Prvi točki Žan Vodiška, plus 12 domači. Ostatnich 10 toczka, jeszcze z drugiej strony Zagłowce. Minuta 19 do końca. Miłosz Wilkowicz, 8 toczka. Ostatnich 12 toczka. Urozadnik drugą sekunda patra, 2%, nasz Gogelia, 13 sekund przed końcem. Spoštovano občinstvo, dajmo pozdraviti četrto zmago Hopsa! Ajde, gremo na noge! Tu je četrta zmaga Hopsa v letošnjem prvenstvu. Spoštovano občinstvo, seveda vabilo v športno dvorano na Polzelo znova, čez 7 dni, ko bo tu derbi, lahko rečemo, Hopsi, Primorska in pa Novi Medved znova na Polzelski dvorani Šonking. Torej, ljudovabljeni, lepo soboto vam želim še naprej.